Akwaaba drive.
For ya dawasi ansa Evia ya dawasi da Ya kan United South Sudan kaudin kron Ayen kaudin kron Na sinin tuntum kaudino Sansan ya waya bra dwenin ti asiaso Evia be ma hawo Yesu dimo Wa wutie me ma hawo Yesu dimo Bibia mo kwade Aduma ko ma sidanka Wa wu mo bro enti ya ti ase Badum ya da Ye kwa kata suna sanka ya nsori a Anka ye nu obia bizana sab Ewurade we ye fro wo Ami asori afri ya kata so Ensa ya ti ase a Aseda de adema wo Eba 36 minutes past 3 Uti Ahenkan 93.3 FM Eba I am your chief diver Idi wadim kwa pemse nunsia bebo nunsia ba cheze mapo Ena sunyanko pondi achaye Ena ni da etwa bosu me tuokra Acheze ye ja me kwane me okoni kurom me kwane kraji Ase urade akra na se enso de yewura bosum ni mu bia Ene hallelujah Enti mo wa stores mo wa fie baby a wo bia wo tie yen bia Just keep in touch Never flip the dial and na ya Sanse hana niema pa ni nyina wo Achichiri ni na trasa ya de ebra wo Enti na ya Ayam baza odi obi ni unche wa dumo yam Ewia ya bobrane Eyam kupa wuni ya wada
There's a sorry about him for this one. Sankanyangu from Bebuena. And Kebebo to Sansan. I did the Graman Sansum saying Yanko Ponquani Filino. I did the Dama man saying now saying Yanko Ponquani, I don't know. Have you ever mentioned being crying kakra? I ain't say I won't cry. Sans him cransha a year. And now your pain is just a stepping stone in life, not a reason to step back. Every pain is just a stepping stone in life, not a reason to step back. Every encouragement me passa me shall no any. Also, anytime be a make a sa, some American is a minim wabra bomunsa. Ukone ubayina minim bibia afa. But adia minim ene newie menka akira wi. The candy minim edi akira. Na so fana wa supamu a you prosper. Me ka akira say eya o. Ewie me no kasa afa eya o. Obieni asase so betimi aka akira mesa ya wo ni besi nne onfa ya omuda enempo ameka se ya obi enam oya omu ena meka akira se oya na wo na mu no. It's just a stepping stone in life, not a reason to set back. Oya na wone mu no eye kwan bi akira se o faso abrabom na akira se wadi nkunim. Obi biara ni wa fa ye omu a wani nkunim da. This wa hu kwan ya be fa so afirim. Awiani ewuwi is just a stepping stone in life. Ewa abrabom. Yes. Nia wuti ewa abrabom 93.3. Tiemio. Nia wona mu nyina ewa abrabom. Abrabo sanetie. Woya danya obefa wo yaomu. Wa mfa wo yaomu a wonni nkunimu da. Tembia eyawo kan ye na Awurade Yesu Kristo asem. Ena Yesu ya kan nimre. Ena Yesu ya tentesogu ni so. Ena Yesu ye dinatam. Yes, of our yamu. But through that pains, obedin kunim. It was just a stepping stone for him to become a victorious. So at here. Na eya kwanya e wasa wo faso na wadin kunim. Wo bia bra bom ebi wom. Mamitie ena wo ya wo a wo na mu no. Eya kwanya Awurade benam so ama wa fam abedin kunim. Kwa memeboa wo yawo. He obi tie ma wie ya ohahai kwame obi tie ma wie wo tete e ko obi nkuompa nkobenu adrewu sense eyawa wonamu no wo ye bibia enyeye. But I am here to tell you say it's just a stepping stone in life. Yes,
ɛhɔ ɛna wɔsɛ wutia na wodidi nkunim kwame saa yaw ni mu ɛna wɔsɛ ofa na wode kɔnkan saa yaw ni mu ɛna wɔsɛ ofa na wo nsa nka ne wɔsɛ wo nsa ɛka wɔ abrabɔ mu. Pain is just a stepping stone in life. Sister, minim ebi ana unu obi netie. Unu obi netie te se uraba. Unu obi netie a wosom ne te se akoa. Wode wonam oyaw mu. Ewie mi ka sempo timi nu aduane. Na wa frɛ ne ma, una oba nu aduane no. Wonu aduane ni wie a, na wa frɛ ne ma ma mo abefa aduane na di. No ama osika sefa kɔtɔ dɔkno bedi. Dɔkno ne kura won fa nkyenam anase makobi anka ho. Yes, eyawo yaw de a wasa ofamu no. It's just a stepping stone in life. Ehɔ na wasa ofadi nkunim. Ehɔ na wasa ofa na wokɔnkan. Ehɔ na wasa ofa na nipa nyina ehu. Ehɔ na wasa ofa na unya experience. Eno na se wo famu wi a na se wo bi enam bi mu otimi ka kire ne se wo de wodim ne ya famu. Hwɛ niema famu pa se meka kire wa anka dade bebo anka obesu. Yes, that is your way. O famu a ubedi nkunim. Awiai pain is just a stepping stone in life. Wan ti ase na wan yi antumu a wonkɔ wanim wa abrabɔ mu da. Sister minim ebi anaw ni abrante bi na te hɔ awiai ɛya wo de wo nam no enya ya oketwa empo sika wo de beto aduane adi ɔse kɔ ma me ona kokɔgye bi. Yes, e was so fam na unya experience na se wo firi mu fi a ɛhɔ ɛna wa abrabɔ be konkan because not a reason to step back. Eya men kan tra say wo fa wo ya munti abrabɔ no ntimi mmɔ wo san wachi. Eya men kan tra say wo fa wo ya munti baby adre you are giving up. No, I am here to tell you say fam say ehɔ na obedi nkunim. Me ka say me ma me ka kire me kwame say me papa eye obi a papa bi na friend Mr. Ando se okoke university kra ne statue esi ho ono nkwa na otimi eyi akoma eye mu operation e wo Ghana ha na me papa no because ne papa nua e na obefa ne konkran. Then time my father was young na obefa ne koye no ade che a aduane omo edie eye tea. Me papa kurase ni boy was tea de ontimi nnom tea na ebo awia 12 ansa na wadidi. Papa ne de ne fa oye mu enti na wo se o step back e sen na chi kwa akura kwame sanko timi tra ha anko di nkunim ana papa ne be fa me papa sanko akura no ono no ye enkuwe akobam papa no ye sa akobam no na obefa ne ko o sanko akura no ena papa ne be fa ni nua ketoa say na papa ne kwa kotena Germany for his life on sama Ghana biem. It is a anka me papa nya botre na nko fa sa ya ni mu a anka efie ene nsase a papa ne wonyina anka ne nsam ene ebedi ye ema ne be fa ni nua ketoa ema ne kwa brochire de efie ne nsase ni na eden eja ni nua ketoa no because my father couldn't endure the pains e was our famu and then tie me oyaw no se wan famu a wonni nkunimu da sa na abrabote edru ba bi a abrabo niema bi mbeba wa kwamu a obeka se eba ne say but ebia na nyankopon pese wunya experience nyankopon pese wunya suohunu nyankopon pese hu niema bi e was akwan ne so. Pain is just a stepping stone in your life. Kwame ava oyaw ava ebi na mishao amen eso ka se na ma edi na ma boto mo esan se ewi de otie yen no oso wa kana se mama no esan se e wo se enipa eti ne ho asese oyaw enipa brabo ho ana wo se enipa hu se ade bia da bia no abanu ma bata ho me na me ka kiro enti aboa bi ye fra no aboa pese
anasa aboa krantia aboa krantia ne na mo de pa neso apese neso ne bodrum ma bata ho no se wo tena se wanti ne ye na se pagumu a aji baby a oh my god asana mo ni na ete wo se enipa eti omo ho asese oyaw ekanipa brabon se wan fa oyaw ma unim dabi ene wo se nipa hu se ye tietie atechemu ne da ko se nsuo mo ofa e wo se nipa hu se abrabon na ye bono o ye den obefa oyaw mo oya ni mu no ho na nkurim bia wo meda ase awie se honhom ne ka se be ma nkasa nka ma ye me ho ye tietie atechemu ansana ya kwa tietie adai nsupamu oyaw ekanipa brabon ho sister minim ne wonam awie bra minim ne awie wonam ebi mpa wo dija nanso ka wabɔ no enti yaw bia wonam no yes eye wo kwanya wasa faso to gain experience, to know your all about, to know where you go. That is life. Ewa brabom. Ha, se one study life ni ya. Obeka se nyankopon po, but nyankopon wan po. Edu baabi awurade de ofa baabi, no de wa ba wie baabi. Tie, in life. Nanka was se nyankopon ma 40 days. Ananka Israel for efa bedru Kena. But omo 40 years and the timidru edikodru Kena. And yes, na wurade time womo, but na wurade pese omo ye matured. Na wurade pese omo fawo yamu na so omo kodru ha omo tumi atena. What he has here? Ha, in life obi obefa bibia mu turuka bia no onsomu yie. But se wo fawo yamu a na se won saka bibia ukura mu ye because ne wa famu no on pese obedai obejamu. Pains is just a stepping stone in life, not a reason to step back. And anyway, men cancer wona mo ya munti abrabo ne kura fon okonu mu aduraku sister wo ye ho na wu ye because atamu so eda ho edan etwen ena oya na wona mu no echena ebeda ne sede ede amao minim de awie minim ne ntia sa asem awurawura me ameka ne sa because obi ntumi emfa wo ya omukura kwa me ye onipa bia oya ontimi mfam ofa wo ya okakramu anane ho etete no nane ho ehhehye no opeso ofa brabo mu toten enya sa na brabo tie abrabo ya monchimonka. Yes, abrabo enya straight way wo ye den obeto amnam na sa oto amnam a yenkam sorry. Pain is just a stepping stone in life. Midin di kwa kunkroma wa ze bigana na ofana mi visa se kana se de me catch to ne se na se one for year ma obeda no dia dance ye unya dance die bi ani enti se oya oni ho a adance die ni ho enti obone osipapa wo ba ye amani bi ana wonamu empa bom pai ba pese wo di dance ye mami nso oba ye oyale wonti min kaso empa bom pai ba pese wo di enti oyaw eka nipa ho abisuafo aka metimi ensa na no nan abo no nan ba mekọ commercial break midin edekwa kunkroma frikase osi good afternoon bra kwaku how are you me ho ye osi is true life is a process. I am Oheneba medase. God bless you. He will change my destiny. The Lord will change my life. He will change my destiny. He will make a way where there seems to be no way. Yes, the Lord will change my life. He will change my destiny. The Lord will change my life, my life, my life. He will change my destiny. Ebuja vakase ba mienu na no na yabo.
Yemfa said I praise him a Kesla laundry services. Osemen kan jiro says obesi niema aya behuno. Say ye besi niema ba ni atepa. Say be a hotel, school, a sorry any organization be a. Na opese wusi niema aya Kesla laundry services. Yani betimi aboa o. Ye wa kema aboa ba stop wo pe. Baby I will be a say your man tad dear one case wukunu obi a wo boni na no na fabra ni enzima. The bon so da boko. Betimi a friend 0530946363. Ara 0530942430. O friend am sabi timi aka yemo a. Actually say si uniema. Kesla laundry services. Can you bet me about Amawasi near my pa? He will put my enemies to shame. The Lord will change my life. He will put my Before some commercial break in Dominion Herbal Powder for some country. Oswaji ni utum se oye dra chrese se onya bi no mo a wanu mo edrupa enti se won try bi nhwe ya bomodin se obetra bi nanom Dominion Herbal Powder omo drupa na meka for the amount ni bi na betimi aboa opa se obi wo BP and se diabetes stroke e pa jo se bi awo spinal cord problem bomodin se obinya Dominion Herbal Powder and I say bia edra na adra wuntimi na o akoma yade e Dominion Herbal Powder betimi aboa opa any chronic disease biara ha wanu bi na wasa wunya enyi won frimo e pa acho bebre ya yusu atere na yade yetin no na fasa aduro no di gunzu ojemu akama no panom anwumre nom. You are free to go. A patch of pharmacy shop, chemical shop, herbal shop. There be a bekobi ebi o. And Joe Dominion Herbal Center for the Diaba. Betimi a friend 0543158195. And now ya provision stores. I want come on down. I want to do a bill. No friend 0265288181. Kennedy Drugstore and Achimasi Drugstore. Onye mo amen no be unya 12 years and so atwen wan wow. O makwada nufu so away. Your number one immune booster for your general well-being. Dominion Herbal Powder. Right, betimi aboa opa. Abisua ma men ko commercial break ma sesia. Meti ba ko abapo na nan ho. Me ba sesia. Go Adeshima. Min Granibone, Frimpong Enterprise, a Jumura, what di papa che, intina mania jesano. Namini mi say, a chim down in Potamadia, say whoop provisions pa do matwa. Ahenkan, send up provisions do munina, and the electrical gadget. Nina, our Frimpong Enterprise, a Jumura, what di papa che, a chim down Mandalina Hotel, a sell pay, and a Frimpong Enterprise, say a babamba, me just security sudia, cameras no 24/7. Ejina so unia na me be piemu ahano na ekọ na eba and you many say ye tea tomatoes say ye fried toast say ye mo say ye biscuit say ye sunflower say detergent and now milk oh my god na ekọ na eba bibia wo pe sanitary pads and na padlocks bibia buzu say tam our Frimpong Enterprise adwumawura we di papache ade bia wo pe ato akogu store mu no wonu doso po wa ha ehutwa eye papa ne boada form ma mu pe product which is sugar toiletries milk drinks any communion one e dia keka ho akogu mu shop there muni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no ewo Mandalina Hotel Abronsano and a ben pa friend ewo 0244
897-525 and 0242-111-236. Frimpong Enterprise, a Jumura, what the Papa check. Ohimamia nkambo juma ewompem na asema yame wompem pawo. Menua kawakoma to yem amaje herbal clinic esa enyadowa nyina. Wono mo esa enyadowa bi te se bema wayemre ewompem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadowa bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo. Se sei krampo na mefe dware bana so me ho keka me te se zongola chichi e na achimio. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguho anase woni pedua nyina ayemre. Wodane weni ede kire amaje herbal clinic a wonom ewo emfidie wo ho a wonom ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo ene gas filling station no ene di nhwenimu fra won ewo telephone number edidi soi eso 0244-877-840 anase 0205-045-655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa. Cascades on it. Yo, gang, make I tell you what the party day. Saturday, 10th June 2023, the party's office, Rise Under Power, presents a Bunting Music Festival. Prom night with the evergreen dancehall artist, Ras Kuku. Well, you don't know Ras Kuku, need to get to the president, RK, original, the man himself, you don't know me. There, I think that for most of them, Akimoda, Abuaburu, no so on the 3rd June. So I said, Ras Kuku, me be my baby see me. Minimum in a baby party, I want him for Rise Under Power. So on the 3rd June, there it's all about Ras Kuku inside Akim, Madam Bume, reloaded. So as I say, bless up. Yes, and you're free. No get trivia, but for table reservation, free 0240-539433. Joe, Branayan Papi, Branayan Gianni, all nights. All correct, sir. I take a woman. Merimedro delay man capsules ya wonu me dear. Boy, yeah. I would dinner when Yanisano would delay Jumano so papa. Now what say? Now we ye pa. Delay man capsules. I don't know. I might miss to them why I can see. Na law can miss and the capsules, sir. A man Marimanum Biano. Menum Biano middle. Who may say? Who said what he feel I have fed neat pa. And Tina will say what would delay, sir. Law can mixture and the capsules means so a feature chromo yaw BM Mura. So we be delay crano, Miss Robbie. Bema now, baby, I will be there won't pay and now Obati yaw be a hobby piano. For law can mixture, Siano. Yaribi to say gonorrhea, white, syphilis, and the account who will be a 1 inch minute die into my law can mixture and the capsules. And may you through our herba and pharmacies in the name. Good one for 0242-133-577 and 0202-675-778. Lock and mixture and in the capsules. And what's that year? In kind. Download the Ghana Waves app at Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download this year, air free. Dominion Herbal Powder. Say you can say Dominion Herbal Powder. Emma immune system. And now in Kwabo will nip a drum yet. Then the senti. What I did, I resume to Nimua. And what dance be new? I don't dare fine fire. Manumbi. Tina me do one dancing. And I say, me say Dominion Herbal Powder, dear. Ninia, and yet a man for dancing and a bacon fool. Near I get a woman nip a diamono. A bro magin and a mentias so. And my Dominion Herbal Powder. And how would the beer at that? Someone at the honor. Dominion Herbal Powder. And once one year will see a share will take up. Now they are taken to us. What fancy Yanum? What we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba, a pen for a baton more money for, and Quadawin if you do me one count. Do 054-315-8195. FDA, actually, a gradient crap to you at A Quansoyado Akwaaba Drive. That's what it's yet to kind. You call it that. Ahenkan FM. #1 station.
So we get it. I call people man. Keep the praise on. Sexy girl, oh my man, get it. Lady Bougie, come sell out. Oh my, we get it. Come on, baby. Say more than sugar. Lovely, baby. Get it, say more way up. Man, we get it. Why they ask me that kind of thing? It is always to keep the praise on. You don't hit my car. We go repete. I still don't bash my car. It's repete. Tell me you don't hit my car. We go repete. I still don't bash my car. It's repete. What do you define? Where you dey go? As I dey waka dey go like so. Me I'm looking for this party. This party hold me plenty money. They tell me say in the Ikoyi, me I get this for one party. Share the party yeah, go for me. Today no time for story. Tibadelere, Tibagamu, he must to pay me all the money. I can't reach the house, I can't see say people gather they just they cry. I try to know where the cause they cry. Then tell me say my party don't buy. As I come they go back to my house, I come miss more odor for road. The nothing where I hear from my back. Now one scratch from another car. You don't hit my car. We go repete. I still don't bash my car. It's repete. Hey, tell me you don't hit my car. We go repete. I still don't bash my car. It's repete. See me see trouble, another day say dead body know the people see money. Another party done they bash my car. Today no time for story. Idris na you see wahala. Yo, what's up, Tony? What's up, man? You know what we don't see. What's up, man? Boy, stop that, you know waiting me what's up. You bash my car, you tell me what's up. Shit, I was up, I go just play my car. I better pay me my body now. Police come, they measure the line. They say make I no worry, everything go be fine. They come bring paper, say make I sign. I sign my own, is doing sign his own. I come the weather who get before. They say now my body get the photo. I park my car, see trouble. Younger the sleep trouble, come wake up. Hey, you don't hit my car. We go repete. I still don't pass my car. Hey, tell me you don't hit my car. We go repete. I still don't pass my car. Someone
That's right. Give me your love. This is what I need from you. I just need your love. Not anything else. Emily, I will pay more dear or you are Kwesiakwa Nedan in chair. I Kwesiakwa Nedan in chair. Precious Amen can't trust so much. Keep on my, 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 keep on my. I want to 22 minutes past 4. I be sure, baby, I will be a Meshamo Akwaaba. give me your love. Yeah, the first part now, Korea. The second part of the show itself. Hana ya boss again. Now what teams again? It is often now do cancer feeding now to I am Akwaaba. I'm serious. Is that I say? So we are in cancer, you're number 1. That would hear you. I'm serious. I don't wanna play no games. I don't wanna mess around. I don't wanna try no more. I wanna settle down. Give me your love. Give me your love. Just give me your love. Give me your love. Look on Facebook. I'll see a friend now. Sabia Mankwa. I'll see good evening. Yes, I just say. And I can see I'm one him. I'll see watching live in Asama Cassie. Good evening, bro. I'm serious. And Gladys Ampabe. I'll see radio driver. Radio driver. Good evening. I'll say, please, you no longer send me the link. You why? Please, I go do so. I'll say, mention Father Dixon. I mean, happy belated birthday. So, Father Dixon, baby, I will be God is Ampabin, sir. I wish you happy belated birthday and right now your birthday. I want to marry you. Just give me your love. Just give me your love. Great to me, I share live on Facebook. I am Ahenkan 93.3 FM. Just give me your love. Yeah, me bajawo. Unim say Edna so kodru Antoine. Ohina oteso. Yewura otumfo se tutu. Wose watu no. Enti ana make say Antoine hene. Yewura se tutu watu no. Very Adanya yase niema bia woye ewo mantemo no enye. Enti yewura se tutu se watu no. love you, darling. Na unim sa kwa North Town sa Northern region wa businessman bi a oye mugu owo tefe sika na ni papa afrim enti ni papa afrim no e wo se omo esie ni papa na money swan maza unim ye kosie ni papa wa kwa koto Toyota Corolla se yemfansie ni papa o cow enti amena no mo boy no mo bo ne kese e na mo de ne papa asi sit back e na mo abo ne belt e na driver ni atwi car no e de akwa shamle ni mu
eno mo adum gya no eja car na hye mu asili amlana no se ode car no ehie ne papa ena amafo bi say is it right say ye beya sa o Ghana ha a kire say amafo bi say e wo say ye de obi ekosie ne papa o say ode car sie na car na anye nua car ibi nemo car no this year no car papa enya car dada car mono yes spray ne white na number ne cry DV and no dey see ne papa nti se okọ da alien na sisi asem obi aka ne se na de nanka we kura oton ye nanka odi sika ne kura manyanka nanka ye na ye na environmental is it development or what omo mantem so omo person mo reach papa na wasie ne papa no omo friend wo phone so ba bia hwehwe ne wayi na se ba bia omo ho na nkomra meyi na no yenti a ne ebinsi wo Ghana hada se obi e de car esie ne papa de car esie ne papa anka odi sie ne crowd ya ma yemfa ni sika ni mu ne yemfa ni yi achia ye wi ayi na ato adaka mu onde wataka ni mu a e de akwa akwhye daka menam we any story asisi a obi a e kan wa asem pa na ya sebo by in fact Ghana we are boka gupa I mean simple identity boka guza identity na make us unim say woko sakandi takrade alumina stadium na omo eyeye ewo ho na oyira abeho enkonwa ni na tutu eho nyina ye basa ena obi mu ebisa se enti so we ya omo ayeyi se in case say ye ba be host any Africa Cup na se bibia ye san be boka aye stadium fofra na sesen ena ho akoba asem obi e ka bi ewo se udura romi na obi e ka bi se there be Ghana de ye say ade dodo Ghana de say ade dodo ena obi a e kasa ho ya sebo Daba for mu jebi na me mamu ina dajo Sansona omo mu wodwa mu nyina obi a good evening na unim say enra na Tanobof akwa omo bon qualifiers from League 1 to Premier League. Na enra sanye akemoda Royals ye boy ye die na ye wone ye no sanye ni esi jubilate no ena masa enra jubilation ya e course ewo Tanobof akwa for 16 years nie ena omo a fight say omo beba Ghana Premier League mu omo ya muntimi mbam na de fofie empemfo ayi wo kwan mu amomo nso a qualify by Premier mu dia ene maza anije anya fadi agro ena manfo se anije we nyina momfa member boden ewo league ni mu na se mogimoni na se montimi a member moden ewo league ni mu a mo be kofie se ne Kotoku Royals for omo abafie efie ne de omo ya ba wie sa na e be ka no small abafie in advance Now himself from Paul Enterprise near my wall for pa. Yes, near my wall for pa. The best thing is over trying to hard here. Who need our hoda? The catcher of Sekudi honey and hard here.
One casa beba be kachre me say hey kwaku kan yo. Frimpong Enterprise. Me pa cho bebre. Sa ebi a we provision store. And I said me ka say ya woton semra. O de ne say woton tin tomatoes nkwa. And I say bia o de woton ni na me na be say food to fry. Ni na no Frimpong Enterprise and I was over. E pa cho bra be di udwa ho. Ye ma o ne ma power te. A chese obenya e fa so and I make catch it out. You part to be a bomodern abra. A dream of red near where deep papa natural Ghana hapa. A bacho bebre. A son's of Frimpong and nest. Actually, say you ton soft drinks. And in sure who do you now? As I see, I say, I came down mobile. GN Bank for the anymore pay honest is here. I didn't show Jose Nina and San Jose Nina ba. Chat drinks are who do Nina. And 2 bars, Sabi Jimmy Cabiyane, close to NIB Bank and I come on down. A modern son in your bedding house. Now, Subra Betu dear. Bet me our friend 0244 897225 and 0206 473953 and 0242 111236. O friend on Sabi to me wow. Now on San to me can my papa nibi. Frimpong Enterprise near a Jumura near where deep papa nature. See. Amenchia Erama ya mekana semwo ye adwuma frontier filling station. I want to say you don't know friend Gina and a frontier filling station for you now. Are you meaning so Amenchia Vision Vocational School for you now, OTM. And now more proprietor. And say I no fair bridge they buy Akwaaba. Joe, Jam Trading Enterprises, I'm more pronomen cancer. And you may ya. So what dine now, oh, far prime, say, who be see. Say, dine party, who be see. Mem kwatu omo sanso mo ayekokromotia yenso omo mopo ebia now cement no ye omo assault sanso na nadoa all inches yo ni na bi ena iron rod 16mm to quarter rod POP plaster board epacho your corner modes sanso na wall nails wall angels ena plywood painting out a home charm big size and small size. Nina be wa Mr. Mensa Jam Trading Enterprise. Chama near Epajo Akamani Junction near Lenders Restaurant. Bet me a friend on 0208 123872 and 0244 566880. O friend am Sabi Chimiaka. Yamwa natural say Siudan Wate Jam Trading Enterprise. Abuan Kofro Bebramo Mwasidan. Ye you are your Pomukra. Akwaaba Drive. That's what it's number 1. Les parlez français. Les musiques. Les français musique. Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Kwaku Nkrumah Frikasse. Le petit DJ Fresh. Je suis à former qu'un French. C'est you, Maka. Yes, French, you know, say you, Maka. Either you like it or yes, Maka French. Le suite et musique. Et musique et français musique.
Le petit DJ Fresh. Et ma père quoi Kunkroma Fréquence. Et les voix, les suites, et les ça, after one prayer, herbal clinic, les huiles, les treatments, les oies. Et des grands américains. Les badges, after one prayer and herbal clinic. I'm on seven country. Says a wood, Yemena. Sir, ya dear be air tattoo, ya diabetes, stroke, body pains, or diabetes, pressure, the part, joining prostate problem, hepatitis, asthma, infertility, 7 previous, our bear man no is shot. Oh, person, you're big and large. Yana was so who Eba jobebre ebia usisi untimi krampo nante edra na nipadua mu hyehyew wo stomach ulcer me pacho opese boost your immune system no yen china wase oba any spiritual problem bia so be ka kire yen afa one prayer and herbal clinic ya ba se ba be wow me pacho ye wa kemo dan bo abo road ni so a Akim State SHS Junction open na be hu yan but modern sound near bedin south so ya wa Pepiasian Padu Enterprise omo yard ni mu ho ba bi etwa grass no aluminium grass no ya open na be hu yan ya for Reverend Dr. Bawa Homo 0554 480062 na ya mo na you feel ya demo sans ya dia ya Nous sommes dans Jancy. Ma chérie elle est lolo. Mami bozo ma lolo. Magadi elle lolo. Now them say and Leopard League Koso we a fana and until now Ahenkan from you see at the fana commentary no air bro live if it blooms as a how can I say the Bruce a hope and the free at the bravo a severe versus AS Roma na ena yedu hu isu na maybe atum or me enu hwan na betimi qualify mo match bet no who is going to qualify Sevilla announce AS Roma epa just 7:00 p.m. prompt actually say I shall say kick off and it bo modern sound so be ba bla be hwe bi ya man to Jan screen ye yi ne live enu ti bra be bo ni akoma ya dia say ya nyehwe go gali jolo ajolo na unim say nansan ensem bi ekoso say Black Shalif Bracco amanfo say akwakodwen Illuminati a kire say okọ concept bi kra wo abrochire na omo image bi eyi ewo nachi ene akwakwa topic kese a Ghana ha ubi a ekabie a enye fadi agro Ghana de sa na ti o yes a chese obi a ekabi we na yada sole ya Shatawale baba be jina CPS so say Black Shalif shout out bro come house let us chill because Ghana for the do omochi asa na be
Enti Shatawale wa invite Brako say omlefi no omunyu omoni emani ntie Ghana fa keka na wakwa akwadwen wakoto kra onya ne fa undie onyi nani wo ho ono nso pre no ya zebo Voyons premia te urido cola wala gona you playa e ke ko fa me nu se me ke woro me danyo pa yisa ibe danyo ko ka oni jolo nyoko ka oni jolo me pa chobe Duku Ventures ayumre minim se bia pese oye program bi uyo bi uwo wholesale woton ensa even alcoholic drinks and what do you call it, soft drinks ni nanom oton bi me pa cho bebre ni etia ne se Duku Ventures se men kan kire se ope ensa ni bi atu na wakwa akoton wa bra omo depo ho because bebre wo ho a wo ba on sabi tumi aka bi ensa ne de yanka bi nyi bi free ni na bi yetoni na bi ho all beverages in fact your ba on sabi tumi aka bi ka un say ye main distributor e makasa preko products and this oped do bi atu aba on sabi tumi aka bi Duku Ventures e pa cho ye wa kemodan ha ya e ho ye wholesale and retail and you bet me aba no aba betobi with affordable prices need that form call ye was Sunny Star Pfizer ye Benjubri hospital ne pe Abuabo Odame Road na Baba den so be friend 0555 486990 and now say 0556 252668 ofre Duku Ventures ya onsabi jumiaka na ye moa na nyane ma papa yusu enti ho na se obetu nsa na se okoton wa obenya mfa so because ye teso de amount un young ne recule jamais article premier
for because of the commentary. It's Akwaaba sports no e maso. So I just say you remember more than so busy. Oh, the Bruce. Sounds our betcha pa. The Bruce betcha. The Honda and the Comanche be fraba. And I am mounted John screens so ever. Big man. Ain't you brother Shabo never? Hey, you free. Ah, wow. Come on.
Gabani. Sister Money Gabani. Sister Money Gabani. Sister Money Gabani. C'est ça le médicament uni. Soupla c'est ça le médicament uni. Soupla c'est ça le médicament uni. Soupla c'est ça le médicament uni. La vie la reine qui j'ose faire et ça kébé. Soupla c'est ça le médicament uni. 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 La déconnette, c'est que la salle, en plan là, moi t'es ça comprendre. Maman plan là, m'poco saisir si jamais je m'en tombe malade. Akame Jimmy Asala me commercial break aba. Soupla c'est ça le médicament uni. Et the pas DJ Fishman Philippe. Amaya Kaita one day I am ranching in the park. It's 5 o'clock. We go commercial break up. I'm in the Kwakun Africans. Good evening to you. I swear. Nyamianim Ukraine say bread Dania. I was also Danny B. Briefland Hotel. Wow, what a hotel. Messi, Mitri Miami do. Ah, me wife you wahin. Besinia ko Briefland we can see bien. Esan say, bia ko pe as what rufie. Bia bi wo ho. Management no so tight. Wo mo nipa mo do. And to Ukraine Japan. Besinia ko Briefland Hotel. Say who the birthday party. Oh worry. And ye na dey wo ba fi. Program bia. Bowra Briefland Hotel. Adentia. O car park kesi or baby green grass and kwada diagro kama na nipu no eya kono bi international standard ujali ni na kone safa filter mu pu no so ujali a say yes ujali ni pensio akono ankasa Briefland Hotel o wa dan ya udro bebre asa uju ani bra onia busan benya baby ada na so no kanjiman's go no problem ebo no sie ku enya nunku so pensa no ma awdo bia ya tuntumbo Briefland Hotel enyum tanso ya mutual special brabe didi na se dwale
Briefland Hotel, I watch him maso. Would you nyatre achim da kwa no so na. Presby school na chipe. Fresh 0551 187 926. And now say 0507 640 302. Briefland Hotel, Fresh is here. Ne Abama. Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema yamre wo mpem pa o. Menua kawakoma to yam amaje herbal clinic esa enyadewa nyina. Wono esa enyadewa bi te se bema wayemre ewo mpem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadewa bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo. Se sei krampo na mefre dware bana so me ho keka me te se zongola chichi e na achimio. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre wodane weni ede kire amaje herbal clinic wonomo ewo emfidie wo ho a wonomo ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansana wonomo amaw anwedru wobehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan apoabo ene gas filling station no ene di enfeni mu frɛ won ewo telephone number edidi soi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655. Ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa. Ago adeshimema. Minkrano boni Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che intina mani agesa no na minim se achim dane ni mpatamade se wupe provisions pa duduo mato a Ahenkan send na provisions duduo mu nyina ene electrical gadget ni nyina our Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che achim dan Mandalina Hotel ase ope ana Frimpong Enterprise bo se ebabambo a meche security so dia cameras no 24/7 ejina so unia na me bepie mu ha no na ekọ na eba na ekọ na eba anwomani say ye tea tomatoes say ye fried say ye mo say ye biscuit say sunflower say the sanitary pass and na padlocks bibia guzu say tam our Frimpong Enterprise adwumawura wadi papache ade bia wo pe ato akogu store mu no ye wonu doso po wa ha ehutwa eye papa ne boda form ma mu pe product bi say sugar toiletries milk drinks any communion one dey keka ho akogu mu shop there muni problem kra Frimpong Enterprise drink depot no ewo Mandalina Hotel Abronsan no and a bempa friend ewo 0244 897 525 and a 0242 111 236 Frimpong Enterprise adwumawura wadi papa che When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow, and young offense swabek. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediatric Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia, Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarwa who ran Nipa and Yina Etimi Banaso, and in Yarwa Cassian Kaya Wutini D and a honka. No, Yamwa suing no, a boy a home buying every home. And now one pa, one Yarwana dada, no monum doctor and Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Momo who are deep in tea. Ya woman Timpose, Yaria Esomo. Imbusaba Mesa, a walk Kansi, and you may move Bia Yato in row. At to form fresh 0246 208496. Imbusaba Mesa, police in no adrono, and Kratway FDA. Asayasiye. Hola la! Edition for Mukita SSC, WASI, HND, and matured student na Yadia Sandanamo. Akim State University College. Abie na apno at home. Opese, we are topper within 2 years. And now say mature student 25 years and above. Akwenya no ababedaho. Akim State University College aya programs be at say business programs. Ye will BSc Accounting, BSc Marketing, afa BSc Banking and Finance, Sanso and a BSc Human Resource Management. And ya no engineering programs
and so ekahubie BSc electrical and also electronic engineering afa BSc computer science. Enunti admission is in progress. Ubet me a pick of forms. NT Shaniso asa Akim State University College and KNUST and Akawamotuma Abano enti uba bejiwe this year ewo Akim State College at Sanya wako KNUST pepepe. So we hear yet kwanya yawa Akima Sene or that quante pond so and I saw be free 0207 163787 and now say 0242 256070. Akim State University College. Discipline, excellence, and development. Dienimne wiano yenso kane ehwe ni manajo kweku asiedu herbal clinic yenimu fetete wuka womundu mienu ewodwaso no gidi herbal misha ene nkunimdi herbal misha no etu yade asese bibi sese de kweku asiedu herbal clinic yatre yetaba mu ankasa yade ye clinic foforo kora abebo ase ewa achima boabo enu nti odane ni mpatemfo asaman kese ene mu a abribia mo bepesa nka bebe subua ema odifo kwasha ene na doctorfo edi edura ka wono sese de nuane so do wani chiremu enuane so do wani chiremu ewa kima boabo se wo bekwaku asiedu herbal clinic o folder o card ene o screen no eye free ye o machines awodo a ye de behwehwe ni padue mu na fei machines na nkasa tredura ye betimi de ama wo ye wa doctorfo ene nursefo a wo makodare ye ewa bibidura yarehwem etifa wo yade ne bra o pese ba wo fie ebese wo yade de from home care na ye wa nursefo ne doctorfo a wo mankasa beba abehwe wo kwaku asiedu herbal clinic ewa chima boabo Peace Town ye ben Jehovah Witness afodan no frey 0247 037564 and 0530 458106 kwaku asiedu herbal clinic ye besaw yade ema ho Ekwanso yedo Akwaaba drive. That's what it's you call it that. Ahenkan FM #1 station. If you down with the jump, one finger in the air. Challenge, one finger in the air. If you down with the jump, one finger in the air. Challenge, one finger in the air. Mama in my phone, we rich one in Galo. As soon as the money, them go carry a baby go. Hey, yeah, yeah, yeah. Baby, step up in your pocket like they're I mean, you know what I'm walk your video la. You forget money, money, plenty money, money. Ooh, ooh, ooh. We ain't our ladies of today, today, today. We popping up champagne, Hennessy, Moe, Alizé, champagne, Hennessy, Moe, Alizé, champagne. Today, no today, there is nothing like love. Make you ask your mama, make you ask your papa. Say love in your time, no holiday. Now if you no get money, you no go get pretty girls. If you no get money, single girls.
Stop. Si tu n'as pas l'argent, c'est un problème. Si y en a aussi, c'est un problème. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette vie avant de gagner? Allez, cultiver, travailler. Cultiver. Allez, travailler. Mama Singele, tu m'as trahi. Mama Singele, tu m'as blessé. Mama Singele, tu m'as trahi. Dr. Nafufu, kwa mwana ni angete eprefu. Kunkoma Africa. Any Angel Dominion Heba Center for a baby dinkomo. We are. I are 12 so copem said Nusia Bebo Nusia Bania sorry. But I need it. Empire Beja El de Bruce. A hobe de pa. And until my Dr. Akwaaba. Na meneno entuaso elha. Dr. Akwaaba. Minia mamina wase na memfa enchia sonko ema atiefo. Ya sabri omutie kasafidie yi. Baby bia wo bia no eye Angels Dominion Herbal Center Limited.
ɛne saa bere yɛne wo adi ahyia na yɛne wo ɛba abɛtwetwe nkomo yi minim sɛ baabi bia wo bia no apomuden ho nkɔmɔ deɛ ɛyade a ehia wo yie paa nti saa bere yi a wo te yɛn kan yɛnim sɛ wayɛ krado yɛ a wo nso wopɛ sɛ wotie deɛ ɛkɔ sɛdeɛ medi kan yɛ no ɛyɛ Angels Dominion Herbal Center Limited a yɛde Dominion Herbal Powder abadwa so ɛna yɛne wo adi ahyia saa bere yi abusua mame misa wo sɛ saa bere wapomu ɛte sɛn yɛhwɛ mu a saa bere yi yade ahodoɔ dodoɔ no a ɛna ɛdukuru nipa anaasɛ ɛni nipa abɛtena ne titiriw no ɛyɛ yadeɛ kwankoro yadeɛ a ɛbɛtena nipa so a ebi wɔ hɔ a agye nipa no anum adura adi kosi sɛ ɔde bɛfiri wiase yadeɛ no bi wɔ hɔ nso a ɛni nipa na bɛtena akyerɛ sɛ ɛma onya na brabɔ mu anigye abiri bi ase yɛde ne kɔ ne yɛde ne ba yɛpagya ne kɔ ne yɛde ne ba nie ɛno enti na Angels Dominion Herbal Center Limited yɛde Dominion Herbal Powder aba sɛ ɛmra na ɛmɛboa saafoɔ no nyinaa ɛmfiri yadeɛ kwankoro yɛ a ɛtiti nipa no ɛho sɛ yɛka yadeɛ kwankoro a ɛyɛ yadeɛ a ɛba nipa brabɔ mu a ɛna madi kan aka sɛ obi wɔ no mu a gye sɛ yɛde ne to aduro so ne yɛma ne nnura hospital asɛm na meka yi o ne yɛma ne nnura de kosi sɛ onipa no bɛkɔ anaasɛ nnuro no bɛtena saa afebɔɔ ɛno ne yɛfrɛ no yadeɛ kwankoro na ka ne tete no na yɛ nananom ɛne yɛ maamenom ɛne abusuafoɔ a ka ne tete no na ɔmo wɔ hɔ no ɛsiane sɛ saa yadeɛ no ne nipa bɛtena a na abɛtena afebɔɔ nti no ɛna mo friends yadeɛ wei deɛ yɛko a ɛnkɔ Angels Dominion Herbal Center Limited ɛtena ase hu sɛ yadeɛ a ɛte sɛ yi ebi ne yadeɛ bɛn ebi ne diabetes ebi ne BP ebi ne akomayareɛ ebi ne spinal cord problem ebi ɛne sisi yadeɛ na sisi yadeɛ ne deɛ ebi wɔ hɔ nom a ɛyɛ adwumaden bi obi akɔyɛ ɛna aba ne saa ɛna obi wɔ hɔ nso a ne deɛ ne deɛ ɛne na bɛtena afebɔɔ na deɛ ne na bɛtena no ɛho asɛm ɛna yɛreka yi mepakyɛ obi wɔ hɔ nom nso a anadwo ɛnya deɛ otimi da ɔdaa ne n'ani te pa a ɛno ano no obi wɔ hɔ nom nso a ɔno ne deɛ no ɔnante kɔ ɛha ne ha a agye ɔpɛ baabi tena home saafoɔ no nyinaa na yɛreka bom akyerɛ wo sɛ Angels Dominion Herbal Center Limited yɛduro Dominion Herbal Powder no aba sɛ ɛbɛboa wo akwanuasa nyinaa so na aduro wei no ɛyɛka sɛ ɛbɛboa wo a obi bɛka sɛ ɛbɛboa me deɛ ne kwan bɛn so no aduro ne ba wo nipadua ni mu a deɛ wankasa wo bɛhu no wankasa na abɛbie w'ano no wayɛ dɛ waka saa na aduro ne dwumadie ɛteɛ enti sɛ wote adanse a bere biara sɛ Dominion Herbal Powder foɔ anaasɛ Angels Dominion Herbal Center Limited sɛ yɛ kasa a adanse a yɛde ba ne nyinaa ɛyɛ deɛ nipa bi a aduro no aboa wɔn ne deɛ yɛmaa wɔn wɔ nipadua ne mu no ɔmo ankasa atu ɔmo no mutuo no ɔmo aka enti maa me papa sɛ wotie me na sɛ woyɛ obi a woda duro so sɛ yɛ diabetes sɛ yɛ BP sɛ yɛ akoma yadeɛ yadeɛ bɛn yadeɛ bi a ɛha wo biara no mepakyɛ kɔ baabi bia yɛtɔn aduro kɔ drugstore a yɛtɔn aduro wɔ hɔ kɔ pharmacy a yɛtɔn aduro wɔ hɔ kɔ herbal shop a yɛtɔn aduro wɔ hɔ Dominion Herbal Powder sɛbi yɛntɔn ne mfikyire ne kaa mu ne adeɛ yɛtɔn wɔ baabi a yɛama kwan anaasɛ aban sahyɛ aseɛ sɛ nipa ne timi tɔn aduro ɔyɛ license eti wokɔ baabi bia yɛtɔn aduro a wobɛnya Dominion Herbal Powder ebi a na baabi a wowɔ no wokɔkɔ pie mu no ebi a na wo deɛ wanya bi wokɔ pa no wakyerɛ nipa ne sɛ mepɛ Dominion Herbal Powder kɔfa bibra na mmea mɛba bɛtɔma wo ampa nso wokɔtɔ baako a ɛda ɛto so no woankɔtɔ mmiɛnsa a wobɛkɔtɔ nan saa na aduro no dwumadie ɛteɛ nti hyɛ aduro no din ne nso Dominion Herbal Powder Dominion Herbal Powder a ɛfiri Angels Dominion Herbal Center Limited yaso yɛyɛ yɛ telephone number betimi di afrɛ yɛn ɛyɛ 0543 158195 0543 158195 ɛno ne yɛ telephone number wobɛtimi ɛde afrɛ yɛn yɛ kasa wie nso a yɛbɛsan de numbers na atodwa ɛde ama wo na sɛdeɛ da biara Angels Dominion Herbal Center Limited yɛasɛm no yɛde adanseɛ atudwa ɛyɛ ɔnwo a akɔtɔ aduro ne bi te sɛ wo a wokɔtɔ bie yi obi a wakɔtɔ
na duro na ye ne mmoa no ne yama ne de mmoa na ayama no e de aba betu dwa e de ama wo nti se wutia no ahunu se ampa asɛm a ye ka no enye bosremu kasɛm asɛm a ye ka no enye mfuturo bi ene ye betu agu obi ani enye sika bi na ye pɛ na ye pɛ se Ghana fo hunu se yade te se BP e wo so ne wanom nnuro no a bre na wo dwen ho kwan abefa so a aduro no begya no mu a emmoa bi wo ho se diabetes na wonum nnuro no na wanom nnuro no abre na wo pɛ kwan abegya ye a akonya wo ho enu nti na Angels Dominion Herbal Center Limited yeni abri bebrebe no enye bibibia enti besra wo se yenti adanse ba akomienu na fe wankasa etu hofo na ekopeduro ni biya den eto na entena ase ema yade no enye nsem Dominion Herbal Powder adanse enie meye tele ni won na meti aduro no nka no me ko tobi na me trasia na me nanzi nyina atata me almost 59 years etimi aduma na kakra na me nanzi nyina aya kese na so ho na me nsama no mo ese ekokwa etitiriti afi se me Johnson kura me Johnson na emasenia na me pe di bra me chance no maduro no they say me Johnson am name to say yes but say first no I ba kama no na fe mensa no a na etitiriti me so ade nkura na e fra to no ni nyina ajai afi me nanse no so a me trasia na aya ka che ni nyina ajai me sisi no so ana eye me ya me am depends wo sisi no mpa am trasia cheria ono so sisi ya ni nyina ajai enti aduro no ohia to aba ku to ado kura po no nyame ankasa na me kotoye bi ne kotoye no no na me ji kakra bi nnumye enti me am ti hu se aduro no se ne asi aboam no me ka se me di ho adanse a me hu se ne mesi adi adanse na afa ti me am ni se se bi nyesika na me to anu bi na me noma na se aye abrantie te se first no a se ne aduro no ne nnum kakra na ehia no enti agena ma fa ne se ne aduro na si aboam no na nka me cha kwane na se nka mo betim aboa enti se ne aduro na si aboam no na me hwehwe mo cha kwane na nka me anka se mo tubi aji ho adanse atom se zo aduro no yepa nyame ni sa wa aduro no minum no na me 80 years na misisi eni misisi ya eni misese me hunam ni nyina minum na me kodai me sori sesi an me hu se aduro no me body na sisa enti me hu se aduro no ye se minum aduro bebre ida me sori amenanti agese me hu se me bre minum aduro no mitumi 93 mitumi didi mitumi yade me de bi ma me ye so no hu na ni ya ne anu so o so no mu no onu so wa e free me be se me di that va che yade ni maniam na me wa diabetes and rheumatism awo be mu die rheumatism na ta ha mi pa oh entina ma mi ko to e no normally do amenu na edu baby a me scan kuto enti esemi koto duminya pada na mi try enhwe eko me nya 3 me fa se rob free mi 7 weeks na me wo so musumu se na sakaye aba no bi ene je me ka to mu se edun bibiri aba ne kamekwa wa wo yare bia wo wudi mu a fa wani se duminya pada ebe di abo because my mama say san kana fa koto bi ni ma ensta wo mi kone nye nkwa ora bia no mi tisi enwa no ya no ye di eto adi nkomo no susa a edunu aboa no cha e o si yare wo ni ubi mu na o no puno ko sa no pepa ta ka chemse edo be kwa ko pidi ato pamu to be brogi e wo bibri en se we e last stop o se yare ni wo udi ma e piepi ko ma hu bi e wo mi hu na mu se enu ne e ma yare ni pie en ti de me ka te Ghana for ni se edune ba say yen try so bi try na yema manua etem di one dance midini na ya mi wotema na Dominion Herbal Powder no in fact
tatahwe sana mekano esan say pressure emra na ye diagnose me pressure me ya se menum nura wo sa profuduro no num a ewo any side effect eno so a wiki u be ma ne ade but me ti dominion heba enkano nam se no menum dominion na mahwe san say the way adom fm edi dominion ho adanse no me pedra any side effect na manom na boa me ni pedua no eti me starting dominion no kashe radi en nyam se me BP no meko check no na normal me normal profudro no biu ana me nom na no pa bia so a wo se fifre be free wo no ni ahode e de be ba omu se de o de be ye adwuma no tatahwe na wa e week numbness no ne sa se ananse achi oni we ni nyina no irade adom ekọ ya me charge me kana me yiri mpeso de ni tribaji ono so ye so onum bi no wo problem e wo ne nofo mu ye ne ya wa ye ndo bebre but starting no bi no ohun susu anso say ya wo no any pains ni na ekọ down kra okoso anom se de be ya ebeyi afri ho kra anti dominion ne de in fact tatahwe a boy system immune system no sorry a unso unya hoden foforo e de ye adwuma anopa na enwumre mesagu mesuhie mu joka kra na manom na mesuhia start free me no na me come maybe me meduma nti dominion heba powder ne de tatahwe pa ye adwuma ya me hwamu abusia ubegina adanse we so ana atu anamon akopeduro ni biato ma me papa menua be ma menua ba wutie me wei eya dance ye korogen wankasa wutie no megide yie pa se wahu se enye asemu ade bia me ka me se nye se obi na akogina baabi se obi nka bibi ma no eye nipa na wakoto dominion herbal powder no ene de aduro na yama no eburo na dwen ne nti ase so nti no woka sa asemu yi ede kirewo enti baabi bia wo a wutie me no medika ka kirewo se dominion herbal powder baabi a yeton aduro wo ho no ukọ no so oni bia kire ne se baabi okofa aduro no okọ a onka se ope dominion herbal powder enu na wieye bremu aba ama enei chese baabi a befa bia no na oti aduro yi nka enye radio so nko a ena woti aduro hu adanse amanfo abusuafo edi hu adanse kire omunuanom obi frɛ ni nua wa chirichiri no akyere sɛ ei kɔpɛ duro ni bitɔ na duro ni de aboa papa duro ni de aboa me enti mesrɛw obi bia wutie me no dominion herbal powder kɔpɛ bitɔ na duro no sɛ de atie nie o de atreketoa no ɛna bɛsa ɛwɔ mu powdered form saa yɛ kase powder ɛnyɛ fitaa ani no ɛyɛ brown saa na konko na ɛwɔ mu no ohwɛ mu a ɛyɛ plastic uhunu aduro no yɛ den ɛwɔ mu ɛne ya package ne kama asili ne kama ɛde amawo o de atreketoa no obɛyɛ nsuo hye obɛnoa nsuo no ama na yɛhye yɛka ne saa ne yɛnka ase fagu nsuo mu ne no a daabi noa nsuo no ma ne nyɛ hye ne wasa atreketoa no teaspoon baako na wo de agum anopa before sɛ wobɛdidi no ne wanom anwumre nso wadidi awie bibia no a wobɛkɔda no na no nso wayɛ baako na wanom na wankasa wo nom aduro no a nansa na sɛ wonhu bibia o de wankasa frɛ yɛn na kyerɛ sɛ manom aduro no nansa ni menhu bibia ne yɛmfa osika ma wo yɛnim de yɛka hwehwɛ dominion herbal powder ni bi neto na ma me papa wankasa na abɛfrɛ yɛn adi adanseɛ enipa edi adanseɛ nyinaa enye nipa sɛbe yɛne yɛfrɛ wɔn sɛ wato aduro ni bi net sɛn daabi ɔn wankasa na frɛ sofa mato aduro ni bi na duro na boa me pa de ayɛ no yade atu atena me so ebiri sɛ yade ayɛ sɛ ne kyɛ sɛ ya record na yade abrɛw Ghana for fa dominion herbal powder yi hu asemuhia na etu anamon ekope bitɔ baabi bia wɔ Ghana ha aduro ni bi ɛwɔ hɔ sɛ ba ne sɛ opɛ sembisa bi ɛna de afa aduro ne ho a yɛ number yi a wo frɛ yi wo frɛ na tamale no wa a yɛbɛma wo hɔ number wo frɛ na Accra no wa a yɛbɛma wo hɔ number wo frɛ na yɛ Kumase Western region baabi a wo bia no yɛbɛma wo agent hɔ no number na wo so watimi anya aduro ni bi akotu ɛwɔ hɔ nom mesra mo monkai sɛ aduro ni yɛ dominion herbal powder because nipa no bebree kwa na wakɔbɔ din ne soronko ne yɛ de asorokwa
akodane na chenchena yempene saa Dominion herbal powder ye number ni nie 0543 158195 0543 158195 so wo frɛ number yi a me pa chew baabi bia uhia bi wo no ye be ma wo ɛhɔ ne number na wo nso watimi ayeden watimi akopɛ bi ato na odi wadanse aba na odi aboa foforo nyankopɔn enka ye ho na ɔma ya pomuden na ɔnam Dominion herbal powder so ensa yen yade amen na mase se wunya abere aditie yen ye besan so ahyia bio yo ya me enhyira opa Angel Dominion herbal powder ena yaka ho asem ede a kire no kopɛ bi na to na bɛbɔ opa She dey call me honey, she dey call me baby, she dey call me sweetie, where I dey call am jolly. She dey call me honey, she dey call me baby, she dey call me sweetie, where I dey call am jolly. Baby asoso, that's right, the baby asoso. The baby asoso. Angel Dominion herbal center for mode Dominion herbal powder ba. And you know mukodi nkomo no. Inya pane so be kwa kope bi ato. Ebe boa opa. Many money fi me sa nese mi ankasa. Eya na mi bisa me hu pose na ye wine aba. Na ne tumbo ni pedwa so jina so ankasa. She menya we mi wada. You used be adi wada say yeah. Me be bobo mi kukum keke nyina no na mdi aka ne ho. Ade ba ko me pe won ho. Oda ne no ho ko so wo so. Now she no pokia ne bua. Enti kona kope bi to. Abisha for ya the who is who eba. Baby, all for you, make you know they share plus nobody. All for you. Yeah, the who is who eba. I know Jinan and Nan so pa. Even a heavy load, I go carry for you. Yeah, baby, all for you, make you know they share plus nobody. All for you. So say they all for me. Even a heavy load, I go carry for you. She be sweet like sugar, banana, onwanam yada, osion pemsika, love it, onja me hoda, menena neko neba, ni baby aso so minja no hoda, ye friend ne kwa poma bonsu we ni bon so pe wa wo be yada, lo 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 lo, get down low, lo 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 lo, miss lo 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 lo, get down low, lo 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 lo, miss lo lo. She dey call me honey, she dey call me baby, she dey call me sweetie, where I dey call am jolly. It's right here, yeah. She dey call me honey, I dey call her sweetie. Where I dey call am jolly. She dey call me jolly. The baby and so kama. Abisha for yeah, the who is who eba. The one person na transi. Mo ba se won te say. Bibi aboko. Aboko center for wo. E da ya mi anse. Ni hwe na eden. Oze. Ni hwe na eden. Ni hwe na ya. Ya. Ya jawo. Anka ko ma won kwa de anka ya wo. I see. Wa ubida. Oze. Wa ubida. Ofa. Enyam na machim. Na wa na. Ebi se mo ma tu mo ba se ne se wa wo. So be pena do. Bema bia wo. Bema bia wo. Bema bia wo. Vida se. Collect for 3 boys. I got better pay.
no. Hey, Movers, no. Oh yeah, travel with you. Oh yeah, travel baby. Travel baby. The man will beat you know. Now, unim sa AS Roma for Besha and Serbia for. Oh, I no great. Ah, yeah, no great. Lopa Ricky and Nelcosi. Oh, yeah, no great. Well, one thing about you. For what just on Manaso. Unim bomu. Oh, wafa. Unim bomu. Nada nakasa. Na unim bomu pa anka ne mekan ka be fo ameso. Me fo aso say. I don't antisa tinja fo aso say bia ye. Boys your mucha bet ne ayi kra ne mekan omo nim say ene AS Roma for ne e be hye Sevilla. AS for no beje. Omo be hye ayi for. Enye no kure. Ose? Enye no kure. Ha. Me say enye no kure. Oh, wafa. Say wafa ase. Say me dwedwe me kobonten. Ana se bia se me ba na se me di nsem bi begu apon so de mawa. De me pane se o de tami tuku. De bi na asam no enya ga na me ta tuku ati. Na fu am so. Esan se me na me kotire e de nsem ba. Na me kodwedwe mu o. Asem a wo kenye ne kure. Se AS Roma ombaji mi use kwa menka no. Amu betwiafa se save so. Save for so. Kwan ba so. Huh? Yeah, Jesse na so. Yeah, you pass as a league champion. Me see Mo de dance mo na so. Oh, wafa. Me dana me pe on say to de bia na say shemu ana say bia ye twi bi. Da bi wo say mo de dai. Yes say. Ana me person me kasa too much. Sa mo de dai. Champions League ni ye sie na so. Europa League na no mo bo no. Now see team be ya. Messi Silva. Unimbo mu. AS Roma. Yeah. It me catch you say. One of my madrid so much on bet na come say is what say AS Roma no. Me say atonsium. What I say? Eti ni na say ne. Omdo mo wo da no mpie mu. Omukọ pie mu the Blues Pap. Na mo nkọ show money su Philly Kadoji. Say saver for mo je so mo na so ankasa. What I say? Na mo twa bet na mo twa nko sa do ho. Oso ntumi nkasa. One ntumi nkasa. Opa ma mimie phone lines ntum sesi a. Boys ya. Boys ya. Omo hwe football. On be ka kire say anya Sevilla 40 pen ene AS Roma. Ujo anu yi wonu. Ase omo mienu ehia wa agrofama nso a. AS Roma for etwi for omo so hye. Enye ne kure. Me na me ka kire. Enye ne kure. Wadwen na woka. Enye ma adwen o. Wadwen na woka. Because the matiefo mramu. Matiefo ankasa meje mramu. And who is who? Why na efa? What's it? Say AS Roma never. Na asembi woka. Enye AS Roma. Enye ne kure. Messi no be support and say no be twa kosa AS Roma na woka no bia na tonsuom. Edward obedi ndoko kwa. Obo. O fa se kasa. Na say o mama mafusa. Sa ene obekọ ayi Bruce obi. The Blues Pap na obi afre ni nchire. Amanfo jia wo. What say gent screen boyu say nipa ni jejina mu. Bla be bo ni bi. Be happy. Na asam na make say ne server for no esi o na titi no. Na asem ya make say AS Roma for be twa fa server for so no. Ene do be twa me say no you twa bet no. On twa bet papa. Na ne ka kire. Who twa bet atwa no AS Roma for because on na ekọ. Opa ma mimie phone lines ntum sisi a. On be ka kire say AS Roma for there. Omo ni koiko. Ofa menye mamamfo ni watwi nkotwa bet mam amamu sensi famu. Masa. 0201 944485 0554 820910 eya homa na ya biatum AS Roma ne Sevilla for me de me see AS Roma for ebehye Sevilla for ena me wa fasi ya on the challenge aye ne ma say bi o se Sevilla for behye AS Roma uzuzu zai because AS Roma for omo ball omo si so omo ball omo ni ntwoda so atiase me pa Ahenkan drive Udi ni baby a okasa free. The man say amakro mere yeti o. I say they are for baby first right. Me da se. There's a grow nim crop kro. What's that?
Says onim grafo kro. Enya ne kura anko sari ntina akasa. Says oba kura hu, oba kura ni. Masa, me ba try can drive. Abozege. We didn't baby our kasa free. And I see me fresh bi ni. As you do be any deal. I said ya for better area suma, ba too good snail. Ujidi. Papa. Me da say. I'm for AS Roma ya mechanism and I'm on share born da. Bia what challenge what for too much me na me kokromu na me koba na me kotie mu nsa na baka kire wo wa he won say e man na nim say e ma be no ba no born mo ka so mo share no kra oni mo oni man ko ka oni mo oi oni man ko ka oni mo oi papa ho say na wo ka o say what I say yem fa born to for na say agro ne form masa AS Roma for gina agro farmers na so mo baba save for to brand no mo enya muti pen ene save na ya come ho asem no ana wonnim AS Roma na American adakato foi wa adakato wa ni adakato no da bia ya kasa ezi America se wa mo bi kura bu afu wa ni adakato no sha me ba try can drive Abozege. Asenifo nyina nim Yo the other Africa say ba ko pe Allah yeje yo na Sevilla na ba AS Roma be show because Mourinho no do fan na the team do fan na ye sao ana say European we say no Mourinho ekuta AS Roma ma Mourinho no ye fa ka pon fan ho sa ndo obaje inti Sevilla fo ntimi nhye AS Roma na me bwa AS Roma be win is Sevilla me da say ni onimbo mu no kaza no onimbo mu ono be kan adwen ono be kan adwen so be kan adwen Molino be kan adwen oginam peme o twako benkumo a masa Molino twako benkumo no the benefaso a no the fanfifi a betia di go ya kan sempa kire wa now de ni na mantra wo di adwumre se wo se Sevilla for ebe se AS Roma eya hie wo Bruce Pub. The Bruce wo. The Bruce Pub wo. Now the share wo. They are now okay. What's that? I men cancer. 02019444850554 820910. Who say? Me chede. E dey na house re. Me chede kura. Ye kan no kura sem wan tira wa. Mama ni wachi. No mun ko twa beti. Obi anu obi achi nkotwa bet. No kura sem ne ye kan no. Yo. What you say? We anya beti twa. No kura sem ne ye kan no. So bia se eboa. O dey fa ka bra behwe wani so ade jan free ye nye hwe. A kire say amanto screen kese. Free bonto. Ye yi ni wo the Bruce ha ya. Aboabo de Bruce ha ya aboabo de Bruce ha ya udru aboabo station ha wani mo kakra de Bruce wo ho na bra be fi wani na be ha de be hwe amanfo mudi nkunim AS Roma fo ewurade ye yenya mudeni muye bue AS yenya mudeni muye bue so aga anu atu you don't know that thing tie you know you are playing with that thing. Teaching you that thing, you are playing with that thing. Small girl, you don't know that thing. I am teaching you that thing. It's right. Small boy, you don't know that thing. I say push it up, move and. Nanka me pesa mene kwabra jenim edin komo efri. The Bruce Pub ho. Na yehu se ne ahomboa no esia ye. But ye ba homa na ye ba na homa no afeli ye eti egusu aye tra ne ahwese ne ground so ho esiti ye se ne ahomboa no esi akọ adenti bo modern sound fa sa ka fidie ye try say ye be he e pese ye ko Pabo na ye kokoshe ne ekoso but ebokwa branch nim line na mo na to afa
Once I be a